Hello guys, I hope you all good. So guys, I hope senizwile ukuthi abaculi bomaskandi abadumile sibazi ngabafana bamgcumeni, they've changed their name to Official Bakhulu. If you wanna know what's the cause or what's the reason behind that, guys, make sure you watch this video ukuthi yini ebenze ukuthi bachinje igama labo bayibize ngo-Official Bakhulu, guys, because thina sibazi ngabafana bamgcumeni and solo saqala ukubazi sibazi ngabafana bamgcumeni. So now they've decided to change their name and there must be a reason behind that, guys. Here's an interview whereby they are explaining everything, guys, and after this interview I'm sure you get all your answers that you need why bachinje igama labo from abafana bamgcumeni to Official Bakhulu. Transition from igama elithi abafana bamgcumeni niye ku-Official Bakhulu kusuka blog. Ake ngiqale ngithi osekuphukuta Official Bakhulu, hayi osekuphukuta Official Bakhulu, hayi. Cha ngani zakwethu selokhu kwasungulwa abafana bakamgcumeni sasazi thina ukuthi indlela iyakuphi. Ukhothama inkosi yomaskandi umgqumeni yashiya amazinyane ayo emancane ayengekakwazi ukubamba ilegacy. Sase siwabambela thina njengoba bamncane bawo sithe mase sibonda hayi lezi ingane ezikhulile amadodana sebeyakwazi ukukhahlela impela ku Facebook into eyenzeka kabi nakubaba wabo nabo futhi sebengena emculweni. Sase sithi no sekufika isikhathi sokuthi sidlulisele umzila kubona befaka imoto besebenza kodwa uma kuthiwa bayistudio bokwenza abafana bakamgqumeni so besikhona sibalekelela ngayo yonke indlela ngoba asifisi nangelinye ilanga kuphenduka umlando igama labafana bakamgqumeni. Sase sithina ke siyibiza ngokuthi singo-Official Bakhulu vele egemini kamaskandi bese sivele singo-Official Bakhulu ngoba mozolandela umlando abafana bakamgqumeni baperforme overseas yonke indawo baneyindondo cishe zu9 banama gold disc yini ongayifuna kuthina ayikho. Sase sithi no thina sibo Official Bakhulu amadodana bese ke abe ngabafana bakamgqumeni. Into vele esasi sophe kusuka eqaleni ukuthi asibambele bancane umzila kuyabanga ukuba siugadanga nathi besihlasela uma ugada umzila ziyafika inkabi ithunyelwa amanye amona eyifuna ukuzodla umzila kodwa babethi mabefika sikhona akekho umuntu ongazi ku Facebook ukuthi oJesu elikhulu abafana bamgqumeni bebethuka kanjani behlaselwa kanjani. Zonke lezo zinto kwakuukuthi ukufika kweinkabi ifuna ukuzodla umzila sawubamba umzila lento eyenze sajabula kwaze wafika egcineni sawudlulisela umadodana. Ezala bhuti wami namhlanje sihlangene nomsebenzweni omuhle ozophuma cela ubuza bhuti wami isihloko se-album nesiqambe ngokuthini and futhi inenzo ukuthi nenze nibize ngalelo gama i-album. Yabona ukuthi sithi singo-Official Bakhulu kungemsebenzi yethu esisenze izinkulu kakhulu izinto esezenzile siwelele phesha kwelandla okuyithuba ke elingandele noma ubani lelo yabona kuningi kahle sikutholile manje ngakho ngoba sathi hayi asivele sibe ngo-Official Bakhulu ke vele ngoba sesikwenzile konke uyabona abaningi njengamanje bayafisa sengathi ngabe mhlambe nabo balithola leli thuba kodwa ngoNkulunkulu akuzange kuze kwenzeke. Thina sibonga ukuthi uNkulunkulu ngoba wasipha lelo thuba lelo uyabona. Mntakababa ngigcizelele lapho ngizumne wethu ethi isazophuma album siphumile Official Bakhulu isihloko sithi hamba kuhlupheka lapho khona isikondloza khona simthandaza siphahla senzela wonke umuntu akusebenzise lokho ngoba ithi ingoma inhlanhla yami engazalwa nayo ivuleke manje sithi update umnyama kuzokhanya kade ngidlusize ngibhodla indlala bisithi ngicela impumelelo kade ngihlupheka ngicela impumelelo kade ngihlupheka. Official Bakhulu sithi #hamba kuhlupheka. Hamba kuhlupheka. Bobhuti bami mhlawumbe ku-album ngoba isiphumile iyiphi ingoma enithi niyabheja ngathi le ngoma izozenza izinto zenzeke izodla umhlanganiso ithandwe umhlaba wonke ingathi iphi leyo ngoma bhuti? Oza ngapha nje ngikusheshisele engingakusho kule album le album kubalandeli noma kubathandi into entsha kubona ngoba kukhama ku-Official Bakhulu. Uma ngibuka indlela ehamba ngayo ama numbers zihamba zonke ngokulingana ingoma ayikho ingoma ongazi ukuthi sifuna ukuphuma phambili kodwa ngiyibone lisizwe edlula zonke isona isihloko uqobo because sikhuluma ngento ethinta abantu ukuthi sizalwa sifumbethe sifike emhlabeni onabathakathi bevala izinto zethu sicela uNkulunkulu ukuthi avule lokho asinika khona sifika
kusuba umnyama kuzukhanya sicela impumelo kade sihluphe iyona ingoma ekhomba ukuthi sifuna ukuyidlula manje. So guys, I hope you got all the answers that you needed with why bachangile from Abafana Bakamgcumeni to Official Abakhulu, guys, because everyone was confused ukuthi how manje siba Abafana siba Official Abakhulu thina sibagcine bangabafana bamgcumeni. But in our eyes bafethu angeke kuze kusuke kalula ukuthi bangabafana bamgcumeni. So guys, namanje basethi bafana ngabamgcumeni kuyosithatha isikhathi ukuthi samukele ukuthi bona sebangofisha abakhulu, but we are not there, guys. If you enjoyed the video, please turn on the subscribe button and don't forget to turn on the notification bell icon in order to be the first person to know whenever I upload it.